家好，欢迎收看多元族语交流道的节目，我是包旺老师，他们是我的学生，我是 Lodan， 我是阿麦，非常高兴今天上电视台和大家教太鲁阁族语。今天的主题是数字篇，数字篇。我们先用唱的来教大家，我先唱一遍，你们也唱一遍。那观众呢也一起跟我们唱，用动作加上歌谣一起来呈现。好，准备好了吗？准备好了，我们开始喽。吉安的哈德鲁拉给，吉安的哈德鲁拉给sebat lima mata lula ke sebat lima mata lula ke pitu masebat mengalir lake pitu masebat mengalir lake mahal kalake mahal kalake。好，我们再一次哦。吉安的哈德鲁拉给 吉安的哈德鲁拉给sebat lima mata lula ke sebat lima mata lula ke pitu masebat mengalir lake pitu masebat mengalir lake mahal kalake。 mahal kalake。观众朋友，是不是很好听呢？好的，那你们一定听不懂我们在唱什么歌呢？我把翻译来跟大家讲。好，今晚的哈德鲁拉给一个、两个、三个小孩。吉安的哈德鲁拉给一个、两个、三个小孩。sebat lima mata lula ke 四个、五个、六个小孩。sebat lima mata lula ke 四个、五个、六个小孩。pitu masebat mengalir lake 七个、八个、九个小孩。pitu masebat mengalir lake 七个、八个、九个小孩。mahal kalake 十个是小孩。mahal kalake 十个是小孩。好，大家都懂了吗？好的，我们再重复一次来唱这首歌。好，预备，开始。吉安的哈德鲁拉给sebat lima mata lula ke pitu masebat mengalir lake mahal kalake。再来一次。吉安的哈德鲁拉给sebat lima mata lula ke pitu masebat mengalir lake mahal kalake。观众朋友，是不是很有趣呢？很简单，对吗？好的，我们族语教学的时间呢到此结束，我们再见喽。Selamat datang.